Араванкен, 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 İlenir Башкортостан. Башкортостан, Гөлбөстан, Сөмбөлстан, Нурбостан, шунда туган, шунда үткән башкорт атлы арытлан, шунда туган, шунда үткән башкорт атлы арытлан. Башкортостан баксаһы, арытланнар торган ер, арытланнар бабаһы, каһарманнар йөргән ер, арытланнар бабаһы, каһарманнар йөргән ер. Ey vatan, biz anladık həlində, yine halı qol başqa, biz yüklədik qəmində, yine halı qol başqa, biz yüklədik qəmində. Башкортостан, Гөлбөстан, Сөмбөлстан, Нурбостан, шунда туган, шунда үткән башкорт дигән арытлан, шунда туган, шунда үткән башкорт дигән арытлан. Гөлбөстан, Сөмбөлстан, Нурбостан, шунда туган, шунда үткән башкорт дигән арытлан, шунда туган, шунда үткән башкорт дигән арытлан. Башкортостан яшәрен, Сөмбөлстан яшәрен, шунда туган, шунда үткән арытланнар яшәрен, шунда туган, шунда үткән арытланнар яшәрен. Башкортостан, Гөлбөстан, Сөмбөлстан, Нурбостан, шунда туган, шунда үткән башкорт атлы арытлан, шунда туган, шунда үткән башкорт атлы арытлан.
Алтынлыла үйер алты айыл, алтауыла атқа етмейдір. Алтынлыла үйер алты айыл, алтауыла атқа етмейдір. Ер егіткей қайда ерігілі, Udilkaya iften gitmeydir. Yer yegitkay qayda yürü hala, Udilkaya iften gitmeydir. Nasıl al bulhan, yaş yürek keyberge yal bulhan. Eseride yine nasıl al bulhan, yaş yürek keyberge yal bulhan. Yirye gitke sitke gidmetine, Bunlarında unum al bulhan. Sitke gitmesine, Bunlarında unum al bulhan. Qayda yürü hala, Udilkaya gitten gitmeydir. Yer yegitkay qayda yürü hala, Udilkaya gitten gitmeydir. Легендар Карван Харай төркеме. Хайырлы кис, кадерле милләттәштәр, рухташтар, килгән кунактар, барыгызга ла кайнар сәлам. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы рады приветствовать вас на 30-летии творческой деятельности легендарной фольклорно-эстрадной группы «Караван-сарай». Коллектив, ставший символом новой истории Республики Башкортостан и подаривший своим поклонникам десятки популярных песен и музыкальных композиций. Әйдәгез бүген ошу хузур киселә, яраткан йырдарыбызды тыңлап, өр ягынан илһамланып, рәхәтләнеп, рухланып, күңел асайык. Ассаламу алейкум. Assalamualaikum tuğandarım, ve aleykum assalam,
Oşu izgi tilekler menen birge Kiltirdik yırmıl hisi İhlas kırmadı yılma yıllar Var dikledin üsün Şatlık menen hadirler Bugünkü bayram giysin Yırlav sıla, tıngılav sıla Mun aldında tipetin Unutulun var meşakat Dünya matur, dünya giy Selam verip selam alıp yaşayıksın tuğandar Bildim aralardı her sabı yakın aytın yırmımdar Selam verip selam alıp yaşayıksın tuğandar Bildim aralardı her sabı yakın aytın yırmımdar Esselamu aleyküm tuğandar Tün hem bıl günler Ular birge bir bütün Heyde aşı yarım gire yapıdı İhlas mulla nurga kum Esselamu aleyküm tuğanlarım Ve aleyküm esselam Aşı izgi tilekler menen birge Kiltirdik yarımın hitsin Yırlav sıla, tıngılav sıla Mum aldında tipetin Unutulun var meşakat Dünya matur, dünya giy Selam verip selam alıp yaşayıksın tuğanlar Bildim aralardı her sabı yakın aytın yırmımlar Selam verip selam alıp yaşayıksın tuğanlar Bildim aralardı her sabı yakın aytın yırmımlar Esselamu aleyküm tuğanlar Esselamu aleyküm Esselamu aleyküm Esselamu aleyküm Selam verip selam alıp yaşayıksın tuğanlar Bildin aralardı her sabı yakın aytın yırmımlar Selam verip selam alıp yaşayıksın tuğanlar Bildin aralardı her sabı yakın aytın yırmımlar Esselamu aleyküm tuğanlar Belli көңілдерде байрам, егіттер жылай бер. Едің көңілдерде байрам. Еттек, байрамы өберек болған. Байрам. Bayram менен кадірлі достар. Nur sesin, eytirhin karay sesin Kan atqanda Güllerin asa güller Selemley yanı gündür Handu astar Gül seskelerge bunun Umardağa hukya bal kurtarır Bayramda tımı besir Bilmeklik bu küstü yakalıkları Tabındı yemley yapın dostlar Yırğa koşuğa kuşlar Bugün bayram, bugün bayram İle bizde ulu bayram Bugün bayram, bugün bayram, bugün bayram, bugün bayram İle bizde ulu bayram
Йөргәндә бәхетле, озар коштай ирекле туган халкым. Уралтаудан көз алып, Гәүһәр таштай нурланып, һин Гөлбостан. Тирә-якка ян биреп, яшәһин күкрәк киреп, Башкортстан. Табынды ямлай якын дуслар, йырга кушыла коштар. Бүгін байрам, билебездә олы байрам. Бүгін байрам, билебездә олы байрам. Жандарма Бейкова. Табынды ямлай якын дуслар, йырга кушыла коштар. Бүгін байрам, билебездә олы байрам. Бүгін байрам, билебездә олы байрам. Тағы алқыштар, сынапта бүгін байрам менен қадірлі тамашашылар. 30 ел арасында Каруан Харай төркемі ижат менен генә түгел, ысын дуслар менен байыны. Түрлі елдарда оның тамашаларында Ялла төркемі, Салават Фатхетдинов, Ринат Ибрахимов һәм башка сәхнә осталары сыгыш яһаны. Бүгінгі киселе дуслар менен сагыу. Улардың да ижат рухы Каруан Харай ритмында тибә. Сәхнәлә эстрадабызның сагыу йындызы, Башкортстандың халык артисты Әнвәр Нургалиев. Каршы алыгы. Сүзләр кирәк, сөйіп юаттырдай, сүнгән күңелләрне назлап уяттырдай. Канат куеп ингән, бирешмәскә чиргә, шундый җылы сүзләр ишетәсе килә. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган. Шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтигәле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтигәле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, сагыш куат торган, аны ишетүгә кабат туат торган. Яшеннәрне куып, кояш чыгарырдай, сабый баласынан ихлас куанырдай. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган. Шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтигәле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, тәме бетми торган. Шундый сүзләр кирәк, җаннан китми торган. Нигә шундый сүзләр әйтеләсең сирәк? Җылы сүзләр әйтигәле күбрәк. Шундый сүзләр кирәк, өмет бирә торган, чын күңелдән
әйтіп бәхет үреп тұрған. Керек ашар үшін алар көңіл көзін, өзің ғадей болсын, алтын болсын сөзің. Шондай сөзлер керек тәбі бітмей тұрған, шондай сөзлер керек жоннан кетмей тұрған. Неге шондай сөзлер айтыласың сирек, шол сөзлер айтигәлі көбірек. Шундай сөзлер керек тәмі бітмей тұрған, шундай сөзлер керек жоннан кетмей тұрған. Неге шундай сөзлер айтыласың сирек, шол сөзлер айтигәлі көбірек. Шундай сөзлер керек тәмі бітмей тұрған, шундай сөзлер керек жоннан кетмей тұрған. Неге шундай сөзлер айтыласың сирек, шол сөзлер айтигәлі көбірек. Неге шундай сөзлер айтыласың сирек, шол сөзлер айтигәлі көбірек. Қайырлы кешкілер, бик зор рахмет, құрметті тамашашыларым. Мен енді бүгінгі шы бейрам концертында бик шадмын шығыш ясарға, чөнки Каруан сарай төркемі ойында біздің 90-шы жыллар, мен енді сәхна артынан қарап тұрам. Біздің шәһәргә келіп, аяққа басқан келген вақытлар, һәм енді түрлі жерлерден Каруан сарайның жырлары яңгырый тұрған иде. Дұрысын әйткәндә, бәлки аларның жырларына да біз қосылып тәрбиеленгенбездер десем келе. Енді олар біздің республикамыздың езік қашы десем келе. Легендар біздің группабыз, мен енді тілегім. Олар алға тоғыда Алла берса, исән сау, ижад етіп, республикасыны данлап яшасыннар иде. Әлі сіз тыңлап өткен жыр, бұл біздің Уфа егетлері Алмаз белән Айдар Юнусов жатқан жыр болды. Келешек жырны бірге сіздің белән жүрсем келе. Өфі Яшьлек урамдары, тулы хыялдары, бір шатлыққа туймас итәрдер. Өфі юкәлләре біздің хақта әлі, япрак яра өйләрдер. Өфі юкәлләре біздің хақта әлі, япрак яра өйләрдер. Біздің мінген аттар, йылдар арғымақтар, күміш тізген алтын югәмдер. Өфі юкәлләре біздің хақта әлі, сәскә ата өйләрдер. Өфі юкәлләре біздің хақта әлі, сәскә ата өйләрдер.
Аны тигілер хүнгәнедер Бірақ құя Yaprak Yükelleri unutmadı dareli Yaprak koya ileri der Yükelleri unutmadı dareli Yaprak koya ileri der Халық артисі Әнуар Нұрғалиев. Бик зур рахмет. Уфа! Мин яратам сезне. Яшәсен Башкортстан, яшәсен Уфабыз. Хан Караван сарай. Сәхнәлә Башкортстанның атқаҙанған артисі Азат Биксурин һәм халыҡара конкурстар лауреаты Илнур Һибатуллин. Төньяҡ Амурҙары Урал Мөхәмәтйәров көйө.
Цветы Башкортостана. Широко раскинув крылья, кружит в небе беркут птица. Его гордость, его сила мне наполнит сердце душу. Далеко в лесах зеленых
на ветру кура играет, а коснется рук джигита, а коснется губ джигита, вот тогда ты только слушай, слушай, слушай. Песни звонкою лети, мой Башкортостан. Края краше не найти, мой Башкортостан. Как весенний сад цвети, мой Башкортостан. Цвети, мой край родной, цвети. Поле скачут кони, под копытом стонет поле. Прошлого предания ветры нам поют, чтоб не забыли. И суровые, как скалы, мудро смотрят, как сокалы. Льется голос минарета, до былых времен заветы. Сквозь века предания были, были, были. Песни звонкою лети, мой Башкортостан. Края краше не найти, мой Башкортостан. Как весенний сад цвети, мой Башкортостан. Цвети, мой край родной, цвети. Башкортостан. Края краше не найти, мой Башкортостан. Как весенний сад цвети, мой Башкортостан. Цвети, мой край родной, цвети. Песни звонкою лети, мой Башкортостан. Края краше не найти, мой Башкортостан. Как весенний сад цвети, мой Башкортостан. Цвети, мой край родной, цвети. Урал, күпте көрген Урал. Ошы Уралыбызда өскен батыр йөрәкле егеттәр. Бүркит уйлы балаһын дошманынан хаклагандай, халкыбыз өчен янын аямаган егеттәр. Кайда? Кайда? Заманалар булган шу, күпте күргән халкыбыз, ата-баба күргән михнәтте, нигә ул онытабыз?
Hayda hey, hayda hey, hay Başkurt yigitleri. Hayda hey, hayda hey, Ural'ın bürkütleri. Hay 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 hay, hay Başkurt yigitleri. Ural'ın bürkütleri. Yigitler yauga sapkanda, arkahında ukalak. Yigitler yauga sapkanda, üzerine ukımak. Hayda hey, hayda hey, hay Başkurt yigitleri. Hayda hey, hayda hey, Ural'ın bürkütleri. Hay hay, Başkurt yigitleri. Hay hay, Ural'ın bürkütleri. Kişiler unutmayık diyeni salavattı. Kişiler unutmayık Karavan haray taş yıktı. Bizden üstünü vaz kesken, yalgandın yolun gitken. Kişiler unutmayık şul iratlı Başkurt'u. Hayda hey, hayda hey, hay Başkurt yigitleri. Hayda hey, hayda hey, Ural'ın bürkütleri. Hay hay, hay Başkurt yigitleri. Hay Başkurt yigitleri. Развивает ветер гривой золотых коней, что летят в степях Урала горных рек быстрей. Скачут по степи джигиты, пой, играй, кубыс. Слушай, как звенят маниста, пей хмельной кумыс. Ты приди в заветный край, доброю тропой, скажешь мне, не надо рая, он передо мной. Ты приди в заветный край, доброю тропой, скажешь мне, не надо рая, он передо мной. Силу даст земля родная, чашу пей до дна. Слушай музыку, курая, что души полна. Бережет хребет Урала, вольный табунный. Славят край Башкортостана, резвый скакунный. Ты приди в заветный край, доброю тропой, скажешь мне, не надо рая, он передо мной. Ты приди в заветный край, доброю тропой, скажешь мне, не надо рая, он передо мной.
Сквозь ветры веков шла вольная стая свободных волков. Я человек, но тотем мой — волк. Легенда гласит мне об этом. Пока я свободен и клич мой не смолк, я верен предков заветам.
Сихретіңді айға қарап думбыраңды сиртәк көңілдерді туған сырды қалдар аша әйтәк ей думбырам яқын досым қылдарыңда мұңдарым Думбараңда ойна, көңілдар сыңалап кетің Әйді ойна, думбараңда ойна Егет қыздар көңілі, қиялдарға көмілін Әйді ойна, думбараңда ойна Көңілдар сыңалап кетің Әйді ойна, думбараңда ойна Егет қыздар көңілі, қиялдарға көмілін Әйді бейбалығын Oyalып тек отыралар жүр. Ей думбарам, көпме бауат, яңырай хинің қылдарда. Данлы сәсін туты болдың, шанылы яуылы елдарда. Ей думбарам, яқын досым, қылдарыңда мамдарым. Думбараңда ойна, көңілдар сыңалап кетің Әйді ойна, думбараңда ойна Егет қыздар көңілі, қиялдарға көмілі Қандай шулар? Әйді бейбалға дәлі Тек ұлтыралар шық Думбырасыңы ерекіміңі көңілдерді тынымағын Келесекке ышаныстар юғалмағын тынымағын Ей думбырам яқын досым қылдарыңда мұңдарым Думбараңда ойна, көңілдар сыңалап кетің Әйді ойна, думбараңда ойна Егет қыздар көңілі, қиялдарға көмілін Әйді ойна, думбараңда ойна Көңілдар сыңалап кетің Әйді ойна, думбараңда ойна Егет қыздар көңілі, қиялдарға көмілін Oyna, dumbaranda oyna, eyde oyna, dumbaranda oyna, eyde oyna, dumbaranda oyna, eyde oyna, dumbaranda oyna. Артур Тоқтағұлы. Каруан Харай түркімі. Алқыштар, елемейді. Сегодня в нашем зале присутствуют почетные гости. Для поздравления на сцену приглашается первый заместитель министра культуры Республики Башкортостан Лапшина Наталья Михайловна. Рахимитегет. Добрый вечер, дорогие друзья, любимые наши артисты. У меня сегодня очень высокая, почетная миссия. Разрешите с нее начать. Уважаемые друзья, примите мои искренние поздравления с 30-летним со дня образования фольклорно-эстрадной группы «Караван-Сарай» юбилеем. Ваш замечательный коллектив является визитной карточкой современной башкирской эстрады. Группа, которая появилась во времена исторических перемен и становления обновленного Башкортостана, отражает в своем творчестве душу народа, его героизм, летопись великих свершений родной республики. В репертуаре группы башкирский фольклор и национальная музыка успешно сочетаются с эстрадными аранжировками и современными ритмами.
Искренне рад, что и сегодня один из самых популярных эстрадных коллективов нашей республики «Караван-сарай» вносит весомый вклад в развитие национальной культуры Башкортостана. Желаю вам новых творческих успехов и достижений, интересных проектов, крепкого здоровья и благополучия. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров. Разрешите вручить? Я продолжить хочу поздравления. Теперь уже примите поздравления от Министерства культуры Республики Башкортостан, а также от меня лично. Да, спасибо, я сейчас вручу. Я хотела бы сказать несколько слов. Уважаемые наши дорогие артисты, Вильдан Халидарович, вы действительно представляете целую эпоху, интересную, яркую, сложную. Вы представители того поколения, нашего поколения, которое родилось в Советском Союзе, впитало все самое лучшее, хорошее, воспитывалось на такой крепкой, хорошей базе, взрослело в 80-е, окрепло в 90-е. И вот уже в 21 веке создаем новую, создаете вы, пишете историю и нового Башкортостана, и новой России. Это очень почетно и очень ответственно. Ваши песни знают люди, их поют. Вы вот самые настоящие, и вы действительно очень любимы. Это счастье для артиста. Поэтому я хотела бы вас поздравить искренне, а еще поблагодарить вас за ваше творчество и огромный вклад, который вы своим творчеством вносите в сердца и души людей. Вы призываете их и учите их любить свой родной край. Так искренне, так замечательно и так нежно. Спасибо вам за это большое. Ну и позвольте мне также вручить почетные грамоты. Почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан награждается Ярулин Вильдан Халидарович за вклад в развитие музыкального искусства Республики Башкортостан. Почетной грамотой Министерства культуры Республики Башкортостан награждается Набиев Айрат Мирзанорович. И также разрешите мне вручить благодарственное письмо музыкальному редактору Государственного бюджетного учреждения культуры Республики Башкортостан, Государственный концертный зал Башкортостан Мухамедьярову Уралу Раилевичу за вклад в развитие музыкального искусства Республики Башкортостан. Спасибо еще раз с юбилеем, дорогие наши артисты. Құтлаударығыз, елі хүдәрігі үсін рахмет Наталья Михайловна. Әбіз ұлы ихтирам менен сәхнә түріне Башқұртстан Республикаға дәулет елішы құрылтайы председатель орынбасары, Бөтә дөнья башқұрттары құрылтайы президиумы председателі Эльвира Ринатқызы Аятқұлованы сақырабы. Также на сцену приглашаем руководителя исполкома регионального отделения политической партии «Единая Россия» Рустама Маратовича Ахмадинурова. Также приглашаем на сцену начальника управления культуры и администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан Шамиля Фаилевича Абдракова. Тағла сәхнәгә Башқұртстан Республика Учалы муниципаль районы хакимияты башлыгы орынбасары Гүзәлия Ишбайқызы Шагалинаны сақырабы. На сцену также приглашаются представители коллектива Государственного концертного зала Башкортостан для поздравления. Хөрмәтле тамашачылар, хөрмәтле Караван-сарай егетләре, сын күңелдән һезне бүген зур байрамыгыз белән котлайм. Минем исемдә 5 ел элек филармония залында үткәргәнегез үзегезнең юбилей концертын. Һәр сәгатьнең концертларда йылы, бөтәһле әүдем килә, шатланып. Әлбәттә, безнең өчен Караван-сарай ул легендар төркем дип әйтә алабыз. Шуның өчен яңа уңышлар һезгә теләйм.
Теләйем һеҙҙең йырҙарҙың яңлары булып торһын, әлбиттә республика менән бергә үҫергә. Уважаемые группа «Караван-сарай», уважаемые зрители, позвольте вас поздравить от имени председателя Государственного собрания Курултая Республики Башкортостан Константина Борисовича Толкачева, от имени всего депутатского корпуса выразить благодарность за тот вклад, который вы вносите в развитие нашей культуры, нашего языка. И буквально зачитаю поздравительные только слова. В этот праздничный день желаю вам, уважаемые артисты, всем, кто стоял у истоков создания группы «Караван-сарай», его нынешним участникам новых профессиональных свершений, ярких побед, благодарных поклонников, воплощения в жизнь самых смелых творческих проектов. Уңыштар, һаулык теләйем һеҙгә. Рахмат, Эльвира Ринатовна. Тоже кратко хочу сказать, что действительно легендарная группа. Я в 90-х, когда был студентом, воспитывался на ваших песнях. И сегодня, когда вы уже такая известная, легендарная группа, вы действительно вносите большой вклад своим творчеством. Спасибо вам за онлайн-концерт, участие в онлайн-концерте. Спасибо врачам. И думаю, когда мы победим пандемию в следующем году, а Забелин обещал ее победить уже к следующему полугодию, а вы все-таки порадуете своим творчеством всю республику, и мы организуем такой тур по Башкирии в честь вашего 30-летия. С праздником вас! Ну и приветственный адрес я просто передам. Это не пустые слова, это руководитель «Единой России», он слова на ветер не бросает. Да, ну и то, что «Караван-сарай», один из самых главных «Караван-сараев» теперь возглавляет директор, концертный зал возглавляет директор, член партии «Единая Россия», это тоже знаменательно. Поздравляю вас. Дорогие друзья, примите самые искренние и сердечные поздравления с юбилеем. Ваш коллектив занимает особое место среди эстрадных коллективов города Уфы и Республики Башкортостан. На вашем творчестве выросло не одно поколение. Вас по праву называют новаторами и носителями башкирской культуры. Большой опыт, целеустремленность, трудолюбие и яркий творческий образ позволяют вам успешно блистать на музыкальном поприще нашей родной республики. Ваше чуткое и добросовестное отношение к любимому делу сдали вам славу живой легенды башкирской эстрады. А отзывчивость и душевная теплота в коллективе, высокий профессионализм артистов снискали вам уважение со стороны коллег. Фольклорная эстрадная группа «Караван-сарай» достигла больших профессиональных высот, завоевывая высокие награды всероссийских международных конкурсов на протяжении многих лет. Безусловно, благодаря таланту и успеху, 30 лет преданно служа своим многочисленным поклонникам, ваша группа удостоена и самой высшей награды – истинного признания и искренней любви нескольких поколений зрителей. В этот замечательный день желаю всем участникам группы крепкого здоровья, счастья, неиссякаемого вдохновения и дальнейшего процветания. Hürmetli millettəşlər, yaqdaşlar, qonaqlar, bütəgidgələ uçalı yerindən sələm, əbiddin yigitlərə құтлау сүздері. Добрый вечер. Всем пламенный привет с Училинской земли, а нашей группе «Караван-сарай» самые теплые поздравления от училинцев. И разрешите зачитать поздравительный адрес главы администрации Училинского района. Уважаемый Вильдан Халидарович, солисты и участники фольклорно-эстрадной группы «Караван-сарай», горячо и сердечно поздравляю с 30-летием со дня образования коллектива. Ваша легендарная группа вот уже 30 лет радует своих многочисленных поклонников и по праву является лидером башкирской эстрады. Ваши концерты традиционно проходят в теплой и душевной атмосфере. Кроме исполнительского мастерства, зрители ценят вас, профессиональных актеров, творческий багаж которых яркие образы созданы на сценах ведущих театров республики. В знаменательный день позвольте от имени всех жителей Училинского района выразить всему вашему дружному коллективу, всем участникам искреннюю благодарность за исполнительское мастерство, преданность любимому делу. От всей души желаю коллективу дальнейших творческих успехов, покорения новых вершин, а каждому из вас здоровья, благополучия, большого личного счастья. И от нас вам подарок.
Өр яңы еребен хедек етсін. Dünyala iğ matur yerde bir yaşayıp Şişmelerden saf havların bir esebi Var telelerden mazdırarak kudetilebi Var telelerden mahturarak kudetilebi Var ilerden güzellerek kudilebi Var telelerden maturarak kudilebi Alga, alga, Başkortustan alga İğe bilen büte gözümde Alga, alga, Başkortustan alga Yırlayım hiğe, yürek isimde Hindeminin damarlarım Doğan yerim Yeşersin güz birimsi doğan ilim Hedge arnap yırdar yadam hisim yalqın Hizmetinde icadında hiğe halkın Hedge arnap yırdar yadam hisim yalqın Hizmetinde icadında hiğe halkın Alga, alga Başkortustan alga Hiğe birem büte gözümde Alga, alga Başkortustan alga Yırlayım hiğe yürek isimde Doğaklardan buylap gile dağlı yolun Batırlarındı ololay kuraymanın Kilesegin atırdanın nurlu bulun Mingerlegen saf şişmeler yarılı bulun Kilesegin atırdanın nurlu bulun Mingerlegen saf şişmeler yarılı bulun Allah, Allah Başkortustan alga Hiğe birem büte gözümde Alga, alga Başkortustan alga Yırlayım hiğe yürek izimde Alga, alga Başkortustan alga Yırlayım hiğe yürek izimde Alga, alga Başkortustan alga Yırlayım hiğe yürek izimde Başkortustan alga Yanıp zaman tulparında Tuktayolsan ufukta karay Boğatlarga yalgay İldin kutlu karavan haray
юлдар, ике-сикен юлдар, әйдәй офықтарға қарай. Йылдар аша йырла әйелі, әйдә йырла караван харай. Караван, караван харай, караван, караван харай, караван, караван харай, караван, караван харай. Исемдерің тарих түпкілінен біздің күндерге етіп яңрай. Заманнен бірге атла әйді, мен яшайын караван харай. Юлдар, икілі-сикілі юлдар, әйдей ұпықтарға қарай. Йылдар аша йырла әйді, әйді йырла караван харай. Ей, караван, караван харай, караван, караван харай, караван, караван харай, караван, караван харай. Әлі сикет юлдар үтәһе бар, һинең исем безгә бик ярай. Халкыбызды бергә күтәрәйек, алга әйдә караван харай. Юлдар, икеле-сикеле юлдар, әйдәй офыкларга карай. Йылдар аша йырла әйдә, әйдә йырла караван харай. Ей, караван, караван харай, 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 караван, караван Туған як. Махмуд. Біздің туған як. Бәрәкәтле ұншалы яқтары. Бұлдақай, Сұраман, Ырымнур яқтары. Туған як авторы Артур Тоқтағұлов. Туған яғым еңе барам, алыс бұлғала аралар, ағынамын хине мингелән. Хин бұлғанға қуанамын, хин бұлғанға еванамын, туған ерім ен төйәгім. Юлдар, бұрма юлдар, ғұмыргайым хинді ұдар. Уйдар хиндәгенә, туған яғын туған аулым.
яғым еңе барам, уйдар аша, ердар аша, көңіл кәйім мұңдай таша. Тауған яғым еңе ойлап, бір ашқыны бір мұңаям, ашығамын еңе көрерге. Yolдар, yolдар, bırma yolдар, Gönür kayın hindavdar. Uydar, uydar, hindagına, Tavgan yağın, tavgan avlar. Hин bulғанға қуанамын, туған ерім ең күйегім. Yolдар, yolдар, bırma yolдар, Gönür kayın hindavdar. Uydar, uydar, hindagına, Tavgan yağın, tavgan avlar. Каруан Харай түркімі. Алқыштарды елемейді. Қадірлі тамашасылар. Зинағам, зина өдімді оқытусын. Сонда ешкіні, но мені оқытусын. Қадірлі тамашасылар, қадір хәдің алдығыда. Каруан Харай жанында тәрбиеленген легендар түркімдің ердарын тыңлап, рухланып үткен, талантлы мульти-инструменталист Зайнетдин.
Omon hayırlı kez. Bayramına. Нидер булыр вакыт еткәс, уны күтәр менән берләш, еңел булыр каршы ел изгәс. Яшь гомер минем көрәш, нидер булыр өлкән әйгәс, мәңге калыр минем фекер, тиеш белергә һәрбер ир. Кайда гына йөрһәң дә онытма һинәүгир. Батырлар бүйік уал ерлерінен туыртық жоғлауылдар. Ауылы Мұстай Гөрәев, Шаймұратов генерал, илге тұғры батырларға хақланып тұра Урал. Сәске ақыр елімдерге хақлана тире юндер, ата бабаларым бірге түкмейсіз мәйетін ән. Еріп елін тілін үсін әдір бұл әр сәдеуға. Салават көмік тұғры бұл намасын дағыра. Еш, өмірім менің көрәш, нидер болыр вақыт еткәс. Уны көктәр менән берләш, еңел булыр қаршы ел изгәс. Еш, өмірім менің көрәш, нидер булыр өлкән әйгәс. Мәңге калыр минем фекер, тиеш белергә һәрбер ир. Кайда гына йөрһәң дә онытма һинәүгир. Кайда гына йөрһәң дә онытма һинәүгир. Еду, снова еду к дому сердца моего, детства моего, счастья моего, что вдохну я полной грудью этой красоты, ясной простоты, звонкой чистоты. Встречу друзей родных, дорогих моих, и тепло души зажжет яркие огни. Домой себе поеду, на родину приеду, чтобы наслаждаться, верить и мечтать. На родину поеду, и вот я снова дома. Это место силы из детства моего. На родину еду, еду. Встречу друга детства крепко обниму, и кумыс налью, нашу песню спою. В жизни много ярких красок и веселых дней, встреча с другом всех праздников важней. Увижу друзей родных, дорогих моих, и тепло души зажжет новые огни. Домой себе поеду, на родину приеду, чтобы наслаждаться, верить и мечтать. На родину поеду, и вот я снова дома. Это место силы из детства моего. На родину еду, еду.
Домой себе поеду, на родину приеду, чтобы наслаждаться, верить и мечтать. На родину поеду, и вот я снова дома. Это место силы из детства моего. На родину еду, еду, домой к тебе еду, еду. На родину еду, еду. Мына біздің етәксібі Райфариш кегесі айтты бетені, біз яқшырақ бұлдырабыз деп. Мына шул девизға мен ер ятым. Шуны хәдіге тәқдим етәбіз. Келесәкті біздің халқымыз матур етіп ішлеп, Башқұртстанымыз әр вақыт алға барған. Әр біріміз яқшырақ бұлдырып ешерге тейішпіз. Біз яқшырақ бұлдырабыз. Атмарлы тұрмышта гүрләп яшәйбез, икелтәле юлдар үтеп эшләйбез. Яшәйек бирешмәй тормыш юлында, анаулар үткәндә гомер барышында. Эй горур халкым, истә башыйма, біз яқшырақ булдырабыз, алға бирешмә. Эй горур халкым, истә башыйма, біз яқшырақ булдырабыз, алға бирешмә. Мәңгегә килмәгәнбез хозур дөньяга, тормыш ага бара, окшаш елгага. Олы юлдар гидеп, үтә гомердәр, дөньяла тырыштар, яшәй белердәр. Эй горур халкым, истә башыйма, біз яқшырақ булдырабыз, алға бирешмә. Эй горур халкым, истә башыйма, біз яқшырақ булдырабыз, алға бирешмә. Тормыш үткәрішіз бір қасанда үтмәй, тұрып булмай бит ул гел үрдәрдә. Безнең төсебез бердәм булуда, тыныс илебездә балкып яшәргә. Эй горур халкым, истә башыйма, біз яқшырақ булдырабыз, алға бирешмә. Эй горур халкым, истә башыйма, біз яқшырақ булдырабыз, алға бирешмә. Эй горур халкым, истә башыйма, біз яқшырақ булдырабыз, алға бирешмә. Эй горур халкым, истә башыйма, біз яқшырақ булдырабыз, алға бирешмә. Алға Башқұртстан, бирешмәй яшәйек. Артур Тоқтағұлов. Башқұртстандан халық әркесі ерекілі егетәрі бұрықта.
дәуірді яңа юнәліштерге асы Каруан Сарай төркемі типтәлеген талантлы яшьләргә зур сәхнәгә юл асты. Сәхнәле яңа Каруан Сарай алкыштар белән каршы алыгыз. Дусларыма ярым бүләк, талпынып тора йөрәк. Матур йырлар йылы һүзләр, безгә һәркемгә кәрәк. Бу дөньяның эше бетмәс, дөнья малын кылмаек. Моңлы итеп, дәртле итеп, йырлап бейеп торайык. Йырла әле, йөрәктәрең елкенһен. Бейе әле, күңелдәрең елкенһен. Йылмай әле, дусларың кыуандырып. Яша әле, дусларың кыуандырып. Уфтанмайык, шатланайык, дусларны һөендереп. Яшәйек дөнья гөрләтеп, көнсөлдө көрһендереп. Безнең шатлык куаныстан тормыш яктырып китһен. Дәртле йырлар яңгыраһын, барын бәхетле итһен. Йырла әле, йөрәктәрең елкенһен. Бейе әле, күңелдәрең елкенһен. Йылмай әле, дусларың кыуандырып. Яша әле, дусларың кыуандырып. Яшәү дәртең хүрелмәһен, бер генә гомеркәең. Янып торһын, ярып торһын, ялкынлы йөрәккәең. Яшәү бәхет, яшәү шатлык, изгелектәр кылайык. Йылы һүзләр йәлләмәйек, кеше булып калайык. Йырла әле, йөрәктәрең елкенһен. Бейе әле, күңелдәрең елкенһен. Йылмай әле, дусларың кыуандырып. Яша әле, дусларың кыуандырып. Йырла әле, йөрәктәрең елкенһен. Бейе әле, күңелдәрең елкенһен. Йылмай әле, дусларың кыуандырып. Яша әле, дусларың кыуандырып. Рахмат! Бил коллективы «Вираж». Кызы Башкортостан. Хатта менің баштарды завираж беріп өтеттілер. Менің башы әйленіп кетті. Бик әуден білен тамашасылар. Аллаға шүкір. Ғөмірі бойы шолдай алтын тамашасыларымыз болды. Хәзің мінәміз ғұрырланабыз. Данлыклы композиторбыз, учалы яқтарынан сыққан Салауат ағай Низамиддинов ижад еткән. Хәзгә таныш болған ер бергәләшеп, Қайындар янында. Ниндәй утта янғанымды үзем генә беләйем. Нишләргә дип кәңәш һорап, Кайындарға һөйләйем. Эй, Кайындар, һәмдәлә, һөйлегезме, минең кебек мәхәббәттең ялкынында көйлегезме. Эй, Кайындар,
yaprak buya yıvatı ummi eyleyim derse günelleşip gide derse yana yürekkeyim hey kayınlar hevvele ölülü eyleyime minin kıvıkımı xabatın yalqınında giydigime hey kayınlar hevvele ölülü eyleyime minin kıvıkımı xabatın yalqınında giydigime lan 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 ay 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 hey kayınlar hevvele ölülü eyleyime minin kıvıkımı xabatın yalqınında giydigime Bırgala hey kayınlar hevvele ölülü eyleyime minin kıvıkımı xabatın yalqınında giydigime Күрше региондарда мәдәниятебезне данлап, гөрләп яшәгән ватандашларыбыз елдан-ел күбәя. Кайда гына булмаһалар да ата-баба йөре, туган ил йылыһы уларны яңа үрдәргә әйдәп, терәк булып тора. Башкортстан ул карталагы бер урын гына түгел. Башкортстан ул без, уның кешеләре, уның балалары. Шуның өчен Башкортстан ул бар ер шары Урал йөрәге. Сәхнәлә Башкортстандың данлыклы улларының береһе, ике тугандаш республика араһында Салават күпере, Ермоң дуслык күпере халусы, Рәсәйдән атказанган Башкортстандың һәм Татарстандың халык артисты Салават Фәтхетдинов. Каршы алыгыз. Hayırlı kişiler, istemlisiniz var kızına. Yazlar ceyler, gözler kışlar, mizgiller kebekkine, uzalarda giderler şul, yeri berbersine. Şu şeşekli yazlarına, şu şeşekler koyuyorlar, eğlendiler almağa. Ellerine gergen idik, şu şeşekli yazlarına, şu şeşekler koyuyorlar, eğlendiler almağa. Gülgürüdüller almalarım, kıyılar salkın jirge, tutup alasılar kiler, irterek diye diye. Ellegine gergen idik, şu şeşekli yazlarına, şu şeşekler kayırada, eğlendiler almağa. Şu şeşekli yazlarına, şu şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Almalarga göbelekte kar yawa, ey gönürüm nişleven bu, aşıgasın paylarga. Ellegene gergen idik, şu şeşekli yazlarga, şu şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Şu şeşekli yazlarına, şu şeşekli
koyarada eğlendiler olmağa şu çiçekler koyarada eğlendiler olmağa eğlendiler olmağa Xeyirli kiş, hürmetli yurttaşlar, hürmetli Başkırtlar, Tatarlar, Kuşların, Evreylari, Kuşlarından bir Evrey kelgende, tanıştırmın. Mine şulay jamaat jırlarının kadışındı yığına jırlıyız. Ömür turunda, indi ömürüze, mine Karavansaroyda, kaçandır Karavansaroy yigitleri deyip aytılар edi. Indi hazır indi Karavansaroy babayları. Bildanın ınıkçıkları var. Artur'un тоже бірнеше, по-моему, әмірінікігіне әлде өзінікі туып тұра. Шуңа көре бек зор рахмет мені шақырғанға, біз 30 жылдық достық бәйлейм. Ғұмыр ұзақ достар, бірінші табылмай, ғұмыр ұзақ, оралар ерағая. Мені қошандыр, мені халифетіне жолда отыра деп ешеттім. Міне ол замандарда бір отырғышқа 2 кіші отырайды. Міне пожалуйста, бір кішіге 3 отырғыш, әрқаттан абыды. Қойд, ятып қара. Мұндай замандар өтіп кетер әлбетті. Ғұмыр ұзақ, ұлығаябыз, қартаябыз, әфірткені ешара. Міне Алла берсе шаш шыға башлады. Әлі, нешік деп айтайын, біз енді бір 10 ай, 9 ай дейінде бір тапыр тамаша қылғанымыз жоқ, чүнки өзіңіз білесіз. Енді 9 ай дейінде пандемия башлаған болсақ, енді бір бала туадыр енді қадар. Біз хаманда ішсіз, бүгін батыр жиылғансыз бек зор рахмет. Мен егетлеріні құттылайым, бабайларының барысында. Өзі бізде шул тереді. Bizde babaylar Alfred ғұмыр бойына яқшы өне, әбәт өне Alfred, яқшы жырлар yazdı. Нөкел қара бойына енді. Нота бойын шағына өне Alfred біздің қара. Тағында бір жыр башқарып кетейік, жамағат. Мұнсында ғұмыр тұрында Alfred'дің бірінші сезонға жазылған жыры Ғұмыр атым деген. Шылай Кaravansaroy. Yırak kaldı bala şakılar Uzda yege şaklarda Ömürlerim uzun bara Yarsın şaplar atalarda Yarsın meleğimi ratım Yarsın meleğimi ratım Durale bir yetkene Şapkan şakta şapsan idi Şapkan şakta şapsan idi Şapasın diletkene Yarsın meleğimi ratım Yarsın meleğimi ratım Durale bir yetkene Şapkan şakta şapsan idi Şapkan şakta şapsan idi Şamasın diletkene Bulasın ömür batın Yarsın şapmasan Өзің топқан тұры yoldan Salmakına atılazan Yarsın meleğimi ratım Yarsın meleğimi ratım Turale bir yetkene Şapkan
şakta şapsan iyiydi, şapkan şakta şapsan iyiydi, şamasın bilip gene. Bizning ömür otlarımız yarsıp şabıp varmasın, tezgininden tutkan şapta ullarımız talamasın. Yarsın meleğim üradım, yarsın meleğim üradım, duralım bir yene. Şapkan şakta şapsan iyiydi, şapkan şakta şapsan iyiydi, şamasın bilip gene. Yarsın meleğim üradım, yarsın meleğim üradım, duralım bir gene. Şapkan şakta şapsan iyiydi, şapkan şakta şapsan iyiydi, şamasın bilip gene. Şamasın bilip gene. Başkırstan'ın hem Tataristan'ın atmadığın artisti Alfred Yakşemitov Alşayski. Beyler bile bargında, sen sağ olunuz. Sen sağ olunuz, rahmet. Salavat Fatxuddinov. Ресейден һәм атқаланған Башқұртстанның һәм Татарстанның халық артисі Салават Фатхетдинов һәм Башқұртстанның атқаланған артисі Альфред Яхшимбетов. Әлшейский. Өйдегі Башқұртстан егеттері. Ескерһеҙ, игелекле, изгелекле кешенең үҙенең алдында рәхмәт әйтәм. 10 ел элек безнең туган авылымда Мулдакайда яй көне бөтә агайдар, апайдар, балалар менән кайткандар. Ит улаһы йоктап атабыз. Шунда төнге 4-тә шундай татлы йокы вакытында ут сыгып китте безнең. Мунсанан башланды. Шунда үтеп барган бер агай теш кеше токылдатып уятты. Яна һагып торып капыл ол иткәнсе инде өйгә кабынды ут. Пожарниктар баргансы толайым өйдә ялмап алды ут. Нисек кийинеп өлгөргәнбез, шулай сыктык барыбыз да, Аллага шөкер, беребез дә янманы. Но бүтүн мөлкәт, бүтүн нәме янды. Инеме мин ул вакытта инде колас кирип, евроремонт эшләгәнем өйнә. Бер атна гына яшәп өлгөрдө. Бүтүн нәме янды. Күз алдыга килтерәгезме? Киналага мак тавыктар олса янып, харыктар янып, ужас инде. Шунан яны бітті, бүтін достар шул вакыт ярдәм иттеләр. Иң беренче булып Салават ярдәмгә шылтыратты. Шундай гәрәсәт булган дип иштем. Учала килә концертман, гонорарын инең алып кайтып бирәм. Безнең кайда янган өй, шунда өйдә эшләргә ярамый, күсереп утыртыр кирәк. Күрше риза булды өйен атырга. Шуның өйен Салават хатып алып, аның өйен емереп без, шул өйдә күсереп, шунда өй эшләп, Аллага шөкер. Бер ай эчендә өйдә күтәрдек. Тугандарга, достарга зур рәхмәт. Шундай достар булуына. Шуга үзебезнең туган якка, Аллага шөкер, инеем тере, тугандарым тере, гел кайтка килеп тора. Кайтам әле туган яктарыма. Артур Туктагылов иҗат иткән йөр. Әйдә. Hıdılıp alğıdan beratı qanda Avılımdır sırlap akmamıqkan Aktımandır eylep yatqanda Qaytam əlle doğan yaqlarıma Yaş gülükdən nurlar yıkkəndə Səskələrin güləsi yüzlərində Isıqdan sığları gitgəndə
батырғанда ал ебек шәл булып тау иңіне еңер күлләге яттанда қайтам әлі туған яқтарыма құяш күлден нұрдай иккенде сәскәләрдің күрәс ерлерінде ысық тамсылары кипкенде сәскәләрдің күрәс ерлерінде ысық тамсылары кипкенде Тауған яқтарыма көз қызышқан сақтайындықтар еләп елдері қатырләніп кені сәрім еткен сақта кең қыдар қайтам әлі тауған яқтарыма құяш күлден нұрдай иккенде сәскәләрдің сендерінде ысық тамсылары кипкенде қайтам әлі туған яқтарыма құяш күлден нұрдай иккенде сәскәләрдің күрәс ерлерінде ысық тамсылары кипкенде сәскәләрдің күрәс ерлерінде ысық тамсылары кипкенде ысық тамсылары кипкенде Эх, туған яқ, туған яқ. Артур Тоқтағылов, Арымбур, Қуандық, Ақсыра, Еріклі яқ. Құрметтер ғымымен біз егіттерінен әр вақыт үргіздің туған елібед үшін хізмет етабеді. Бұл яңы язған ерімділа туған елібедге бағышлап өтейік. Яшайым тілім үшін, яшайым елім үшін, яшайым халқым үшін. Бірді білікті күз, бірге болайық, бірден болайық. Яшайым достарым үшін. Ата-бабалардың мирасы, туған елді хақлау керек. Бұнда яшай ғазиз халқым, бір-біріне болып терек. Тату еттің көп милләтті, артта бара күз қуәттің. Башқұртыстан изге түбәк, бар халқыңа ұлы терек. Бар халқыңа ұлы терек. Яшайым, илебедірсін, яшайым, ділебедірсін, яшайым, халқым үшін, Башқұртыстаным үшін. Яшайым, илебедірсін, яшайым, ділебедірсін, яшайым, халқым үшін, Башқұртыстаным үшін. Yerler ütekile, amanatlar küsekile. Vatandan bizden hizge, hüveti biz birdemirlikte. Hıvda baskan mutla yangan, Başkurt, başkurt,
болып қалған, уйде болып қалған милләт, еңі ұфықтарын меңләй, еңі ұфықтарын меңләй. Yaşayım, bilemedirsin, yaşayım, bilemedirsin, yaşayım, halkımızsın, Başkortostan'ısın. 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 Yaşayım, yaşayım, Başkortostan'ısın. Rahmat alırsın. Рахмат апай. Құрметті тамашашылар, біздің Қарауан Сарайды болмышына ярдам етушілер, әйтіп кетмей хилаф бұлар, жауап егіттер. Шулай. Ол біздің залда отырысы, Ишмұратов Қалaf Қалфиддинұлы, сиккеді рахматлы бет. Қалaf Қалдиш. Әлбетте, тағла. Бірінші президенті біз, Рахим Мұртаза Ғұбайдолычқа олы рахматы бет. Әлбетте, Әминев Салауат Құрбатыш, біздің бірінші министр боларақ культуры ярдам еткен кіші. Зинур Ғұбайдолыч. Зинур Ахмадеевич, біздің ректор. Абдулла Ғабдрахманұлы Ғилашев, біздің профессор бол, бізді кіші етіп, театр факультетінде оқытып сығарып, бізге тақдым еткен кіші. Құрметті яқташтар, құрметті оқытушымызда келген бүгін. Фәрдина Касымовна залда отыра. Әдге зор рахмат, ұлы яшына қарамастан біздің концертімізға келді. Профессор Фәрдина Касимовна. Ұзын ғұмыр әдге, тұрмышық тәшігіз машой, бірлетіп тавалы яшәрге адын. Зор рахмат. Земфира Хамзиевна, залдамы? Біздің Земфира Хамзиевна оқытушымыз. Рахмат. Ислапты ғамай башлаған бит көп Біздің ижат елында. Директорымыз, администраторымыз, мен екі туған брат Халид Ярулин залда отыра. Қазда Франциядан келген мұна. Менің білмейін сандымды. Эльмирка. Рахмат. Туғандар бұнда залда отыралар, туғандар бейкөттер, рахмәтлі бед. Әр уақыт шылай бірге яшәрге ядын ұшы, матур тұрмышта, үрләтіп ауырлықтарға берішмей бірге болайық. Құрметті достар. Әлбетте, бүтін бұған шул вақытта біздің барлыққа келіп сығып, республика бойынша гастрольдермен сыққансақта, бүтін болған район хакимият басшылықтары бізді әр сап қаршы алып, хатта границаға аттар менен сығып қаршы алып, хөрмәт етіп, матур етіп, қабыл етіп, концерттарыбызды хатта продлевать етіп, 2-3 күнге һәм тағын граница хатым ұзатып қала тұрғандар енді. Бүтін бұған шыл вақытта яшаған әр бірін исемнәп әттен олар 54 яумға 78 келіп сыға мүмкін. Әр біріне исән хаулық һәм рахматтар әйтәбіз. Әгәр дә бүгінгі күнде олар болмағалар, олардың туғандарына рахмат әйтәбіз. Біз халқымызға хезмәт иттік, хезмәт итәбіз, хезмәт итәсәк біз. Бүгінгі күнде біздің республика басшылығы Хабиров Ради Фәритұлына олы хөрмәтебез, олы рахмәтебез. Біздің Башқұртстаныбыз алға бара, сәске ата, нендегіне яңы біздің мұна юлдар ішлене, яңы фаптар,
Ул менә үдегенә күреп торагыз. Инфекционный больница менә Зубовала төзелде. Бүген көндә Стәрле тамакта бихисап әйтеп китәм. Эшендә уңыштар, аның девизы бергә булайык, бердәм булайык. Башкортстан алга. Алга Башкортстан. Алга. Düşmanları uğdu halkımdın Yollarına hükmü taşıymak Batşalarına başını eğmegende Sitiyatlarına başkurt başıymak Hay hay sallavat Tuğan idin kıldı Hay hay sallavat Tuğan idin kıldı Hay hay sallavat Başkurtundun kanı Hay hay sallavat Uyt halkımdın danı Hay hay sallavat Tuğan idin kıldı Hay hay sallavat Tuğan idin kıldı Hay hay sallavat Başkurtundun kanı Hay hay sallavat Uyt halkımdın danı Hay hay sallavat Tuğan idin kıldı Hay hay sallavat Tuğan idin kıldı Hay hay sallavat Başkurtundun kanı Hay hay sallavat Uyt halkımdın danı Каруан Харайту төркемі Башқұртстанның атқаданған артисттары Махмуд Надырсын, Амир Тойғынов, Башқұртстанның халық артисттары Вильдан Ярулин, Артур Туқтағолов, Каруан Харай. Шулай ук клавиша инструменттары Урал Мухаммадияров, Кукма инструменттар Артур Гумеров, бас гитарала Альберт Нигматуллин, соло гитарала Надир Юлбарисов, біздің тауыш операторыбыз Башқұртстандың атқаданған артисі Анатолий Трофимов. Уңайсызларымыз Азат Бексурин һәм Илнур Хәбибуллин. Хибатуллин.
Hürmetli konağımın Başkırstan'ın Tatarsan'ın халық артисі Салават Батырдинов. Салават Батыр. Бірге болайық. Алла берха 2 елға яз айдарында, матур күндерде, 6 марттарда, 2 мартқа бағышлап, тағыла ұсырашырға ятын бірге. Қадірлі достар, ватандаштар, милләттәштәр, қадірлі қонақтар, Каруан Харай төркеме, һеҙҙең өсөн. Беҙ һеҙҙең менән хушлашмайбыҙ. Сөнки байрам ул бер ҡасан да тамамламай, ә беҙҙең күңелдәрҙә яҡты хистәр, матур уйҙар булып һаҡлана. Ҡоростай һаулыҡ, тоғро дуҫтар, ғаилә именлеге, эшегеҙҙә уңыштар теләп ҡалабыҙ. Беҙ һеҙҙең менән хушлашмайбыҙ, сөнки беҙ һәр саҡ берҙәм булабыҙ. Ошо сәхнә уттары астында тағы осрашырға ятһын. Күрешкәнгә тиклем һау булығыҙ. Benim Ажайдың bir әйткән һүҙе бар. Шыннан да өзіңізді сақлағыз. Чөнки біз өзімізге ғана керек. Рахмат. Осрашқанға тиклем һау булығыҙ. Һау булығыҙ, бай